Ukupa jung uhebrit kidarlang marbanyang. Belasya penyap semua na kirunar kasnong umtangar. Ubalawan ru baneshi mentalang mentagasngi hagasi kinesha kampeny. Kilaiseng hapatar kama ulong bakaan kade benlek da kapateng war ban pasi sendan ye kibadan keti penyap ye ukun jung u. Uba sensyar nong handa baka kong dayana marbanyang. Bari kepa berkemi jung utu uhebrit kibalashi mentaru bansoy hagasi kinesha kampeny. Kilaiseng bandawa jing pensaja kapateng berkajing pisar ke bahok nak mentau teu hybrid. Deban le tenge be saka telai pasi simo. Kajing kuat jangan kumpa bala doi kun. Ngut bong dak kumta. Tolong kum ni kata marba nga ngadang wan bela mo. Jangan wan bela, kawan hayeng pikun pak. Ndandra. Dia bang im dan tengah keli kan. La keli pada piang o la le syang te ka mesim jeung apa ngam sohun mo lung te la don hadu nyu bajer 4 wan mo liwat ke liwat sono ngam lap ra dengan le sturum lap te la suhun ngam mesim le se la le siang ba hieng mo sai le siang ba hieng mo dengan kum diong khi paliwan ong ya kan lok yang lakso bitar lakso dom de akasi babut akasi blai dengan laliwat biang kan step laliwat pai siang bahayang Ramadan ra pai seno Ramadan kali nagi kena para kena ro ngamlap ra yo i menem step tambah ilai seno ngintip lagi om dia apa layawat kato kene dengan kumlik na siang yang lalai siang pete te kajar ngapso bangsu bang dengan liwat yang ukun kan te warga si perlok ngasongkai perlok sipang jala janmien taton hi tarai sau bejiem tu lalai liwat yang lalai liwat ngawal hadu bandamit te du bandamit hadu nyu bejiem tu selap no kan dah kami dia tangkat tahu. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.